Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Mirna. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawis matwiriknak amang ibinglay iti kapadasak. Gaputa amok apakapidutan iti adal. Dagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti padak nga inna. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Mirna. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Imbag man ta si marungkar ka. Ay na, nabayag nga inururay ko ti umay mo. Ay na, amo matan akanayo nakama kumikom iti trabaho. Imayak ta umay ko itad kan kada iti invitation para iti panagkalay sami ka ni Edgar. Ha? Makiasawa kan? One friend. Jack inyaw awag kan ka ti may papan iti daytoy. Tapno masurpresa ka mat. Kat, apay ngay adi mo matintugot ti nobium. Tapno maamamok mat. Busy iti trabaho na. Sana bale. Inton umay kayo, maamamo yung tumatlaang. Ha? O sige. Agyaman nga road friend. Namnamaam ti umay ko. Namnamaak day ta ah. Gumurak kan ka no di kayo may. Nay, narabian ka Mirna. Sa dino tinaggapwam. Nagapo aki di balay da Sheila agayam ko, tatang. Napan ko intad invitation para kadakwada. Kastaya. Kahit adupay matidiyaw na iwaras ka ni Edgar nga invitation yaw. Ni Edgar ton ti makaamo amang iwaras, tatang. Para kadagiti katrabahuan na matlaang dagijay. Kastaya. Ala, ginanaka nga rudan tamang rabita yaon kalpasan ti panagluto ni nanang yaw. Mangrugin ti seremonya inton madamdama. Nga maawan pay laang ni Sheila agayam ko. Amang ano na traffic laeng. Amangan ket dino nalipatan na. Di na nalipatan day jay. Nasingat kayo nga gayam. Alangan mat amalipatan na. Hello, Mirna! Ay na, adda kamin. Pasensya ka na. Traffic nga min. Amumatan. Basta Domingo, ado ti tao. Kunaklakit din no saan kayo nga umay. Pinagdanag na ka. Ay, banggayam. Iso ni Edgar, tinobyok. Edgar, iso ni Sheila agayam ko. Nice meeting you, Sheila. Kastamat kan ka. Wala. Mapan kayo pa agmerienda. Agyaman kami. O sige, ibati kon ti regalo mi ditoy. O sige, agmerienda kayo pa'y nga ron. Naidumdum matiraksak ko itamir na. Nadanon matlangan da ito yung aldaw, nga hindi pa ilaan arapaapta. Wan nga ron. Uray siya. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita. Awan ti sa balya babae nga inayat ko. No di si kalaeng. Sigurado ka. Amangan mo't no isukat nakto inton maadantan iti anak. Inton agbalinak ton alo siyang. Saan to Apolos ang mapasamak dayta? Uray pa agbalin ka alo siyang. Adada pa yung ayaten ka. Ken iti agbalin to nga anak ta. Tanda anak day nga imbagan, Edgar. Wen, ikarik dayta. Ala, may ka, mangantamat kan. Naimbagdadakan na kay. Aday padamag ko kan ka. Anya dayta. Masikugak. Anya? Talo abulanan. Madantan tumatlangan iti anak. Ay na, maragsakan ako na bakit. Agbalinak ton nga ama. Ay na. Sapay ko ma, tababain to ti agbalin nga anak ta. Urayan niya. Babae man wano lalaki. Ayos kanyak dayta. Tinapateg, madaan tanton iti anak.
Narabyan ka manan. Kanayon latan akastoy nga oras ti panagaw-awid mo. Awan ti parikot. Adulaan ti pakakumikumak iti opisina. Iso anarabyanak. Kasta ka di. Pasensya ka nga rudan Tadi kan na uray. Imo na akon anangan. Mangan ka matan. Naglotak iti paboritom asidaan. Napanugak. Kaya't kunti agina na. O sige nga rod. Mangan kantulangan inton mariknam amabisin ka. Mirna, awan mo ti sabali nga ramidam dito'y balay. No diti agas si kaso kadag iti kasapulan ta. Ang mabaya kasta tilangam. Ha? Di mo pa'y maurnos na itabagim. Nagmalmalamak namin ang nagdalos itay. Iso adya ko nakadigos. Anya? Mirna, jakayat akasta akanayon tilangam. Maturog ak man langan. Oh, Mirna. Adda ka ti parikot? Parikot ko ti asawak. Kasla nagbaliwan ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit mo asawan? Kanayon na kami nga untan no sumangpot ajak pa'y naurnos ti bagik. Anya? Apay, di na ka di maawatan kat masikog ka nga rod. Unay mo tinday nga asawam. Diyak amo na niya ti aramidak. Ad-adamot nga rod alimok magak ita. Ay, kasaritam San anasaya ati kas jengar aramiden na. Anya lang ang tim ako na dananang kantatang. Numaamuan da akas to'y gayam ti kasasaad ko ita. Kanayon anapudot ti ulo ti asawak ng sumangpot. Ay na, nagtaer ti apok. Imalan sakit di kanya ka. Uwan ng tatang. Tapno awan makunayo. Aga maguray ka. Nakapasngay kan. Aga mapay awan pa'y mula ni Edgar nga asawa. Uwan nga ron tatang. Diyak man amo. Noon niya launay ti pakakumikuman na opisina da. Anyamot tayo. Kasla sana maragsakan ang makakita iti putot na. Tatang, Ay. sumartan kayo. Ang mga nukalat sumangpot. Mangag na kayo. Kaure mangag na Madlaw kumat kay kasla nagbaliwon ti ugali ti asawam. Agasan ta nasabat ni nanang yu ijay ili di na minsan. Hanggang sana nagtagtagaray. Di yun ikan iti madi akay papanan na dayjay tatang. Amangan no addala ang pampanunutan na. Oh, di ka pa'y namigat. Mapan ka ka din? Nasapa pa'y laan Masapa ti seminar mi ita. Iso amasapol 6:30 kat adda ako ni Jay. Ni, adda ka dimot kasta a seminar? Kan, manungal daw yun ijay. Talungal daw lang. Napatag a seminar dahi Jay. Ala, sikapay lang ti makamo iti anak ta. Sakto ninton sumangpatak. Sige. Agluto kalatan iti pamigatam. Innakon. Nasaya ata si Mang Putkan. Itay ka pa lang nga urayan. Tagidan ta kumaamang rabi. Imo na akon Ket, kumusta ni baby? Nasaya at mat. Aday di nga to. Itay pa'y nakaturog. Sige. Mga anak tulangan inton madamdama. Inakitaan ti anak ta. O sige. Ay. Erwar ko man laang dito yung bagdag iti morang ti asawak. Isagana kon, ta ilabak to yung bigat. Ay, agatling at amin amurang na. Ne, apay nga adda underwear ti babae dito yung bag ni Edgar. Pudnon sa talaga ti atap ko. Anya ti kayat asawan da ito Edgar. Mirna. Apay nga adda underwear ti babae iti bag mo. Sumungbat ka! Amang ano na ikabil talang dita. Amang ano nagkamalilaang dyan ang ikarga. Ado nga min ti kakadwami a babae ang nakiatendar iti seminar. Di nakaramidan amaag. Nagadalak Edgar. Nagresign na lang iti trabaho.
Tapno may paay ko kan ka amin a pagrabang ak kasasawam. Ngam ita, kastoy lang ti aramidam kanyak. Mirna, awan ti aramidak amati. Amati ka kumakanyak. Adala nga rudan ebidensya. Aglibak ka pailaan. Oh, itaman pa'y nga da ka dito'y balay. Saan ka di nga uray Sabado kat adapap papanan? Ha? Oh, ama no bisitam dayta. Inkalukatan. Olive? Anya ter aramidam dito eh. Itay ka pa'y nga aw-awagan. Ngam saan mo asong-song batan ti awag ko. Isong mayakon. Sino ka? Siyak ni Olive. Boyfriend ko ni Edgar nga asawam. Anya? Olive, pumanaw kan. Pangasim. Edgar, iso ka di ti akin kuka iti underwear anak kitak iti unag tibag mo. Wan, siyak, kukwak dayjay. Awanan ka iti bain na babae? Apay, di mo ka di amo a pamilyado at tao ni Edgar! Oy! Di ka agapa! Anya tikat mo nga ramidak! Maragsakan na kiti kastoy ngay naramid mo, ha? Di kan mas daaw, no apay akinayat nak ti asawam. Kita ang manday talangam. Ha? Kasla si katiina ni Edgar, gapo iti kinalos siyang mo. Ikumpara manday tapamagim iti bagik, Lola. Gusto daytan! Mapagsawan na kiti kasta! Pungutan ka man lang! Gusto daytan! Pumanaw kan, Edgar. Agdan na kayon ka ni Olive. Di ako nagreklamo. Amok nga iso di pakaragsakam dayta. Nabayagan ngayon sa ganak dayto ya mapasamak. Idi pa'y masikugak. Amok! Adan mading aramid mo, idi pa'y laan. Mirna, pangasim. Saan kumamat akasta? Pumanaw ka na. Kat di ka nagpakpakita pa'y kanyak. Kabalak abyagan ti anak ko nga uray awan ka. Agasam dayta. Punam a seminar ti papanama. Ngamapan ka matlagayam agbabae. Mirna, pakawanan na kon. Please. Naisagana kun amin akawas mo. Daytalangan mang bit-bit ti aramidam. Ala, pumanaw ka na. Anyamot daytan. Agkid-kid dawak lang arudan iti pamakawan kan ka? Ngam natangkan kamat? Di pumanaw no isuti kayat mo. Pumanaw ka! Kat di ka nagsubsublipay! Manong, gumatak man iti mantika. Mirna? Ha? Henry, si Kamat Gayam. Pasensya ka na, di ka na ilasin. Okay na yan. Kasla nagdakkel ti nagbaliwam ita. Si Kakit di mat. Saan mat? Uwan gayam. Nadamag ko saan gayam man nga gawawid ni Edgar, di balaya. Nakaamuan. Basit lang ti barangay tayo, tapno jak mamuan ti amin na mapaspasama. Pinapanaw ko, gaputan nagbabae. Agsublin tulad ta dayjay na makaamiris. May sa atawanan asan ang nagawawin. Naku, matas siya kami tinaglong mo, edi. Saan ka kung mga agmay may saita? Di nakman ang awan na kasta. Isu ti pinilik. Tanatata armat ngamin ngam sika. Natan nga agmay suwang ang chick boy man. Saan nakas kanya? Si Kakit di mat. Ala, mutoy ka tinti mantika agat katangat tagawid akon. Ang mga nururayan ako ni tatang. Imbati kamin kankwana di anak ko. Hello? Sino na ito'y? Ni Henry da ito Mirna. Ha? Kasano ana mo ti number ko? Saan na napatag no asino tinangalaan? Mabalin ti may pasyar? Ha? Apay ko ma. Makumi-kumak. Mga ano di ka masawa akasarita. Sige kitin. Unay kamatan. Makaamu ka no umay ka. Makumi-kumak kung naktumot ngamin. Pasensya ka na. Nakawarwara to'y balay mi. Nagado ngamin awara di anak ko. Mawatak man.
Kasta talaga no adobing. Kasla ang mumat. Apay, adaya putot mo. Kat mga asawa ka, ha? No, aklunan na, ti babaya panggap kong arman. Sino dayta? Malagip mo ka di high school tayo. Di nagaramakan ka. Di nakmat idi pagan ano? Ha? Diyak nagbirong iti sa bali a babae. Aging ga ita, baro apay. Iso nga iti nadamag kong awanan ni Edgar iti biyag mo. Imayak. Lipata mo dayta. Ala, umay kakit di dya kusina. Adain sa ganak a merienda. Adak manen, Mirna. Henry, Sabong parakan ka, oh. agyamanak. Ngam, di matimbagakan ka. Nga awanan ti panggap ko. Manunatawan tinapalabas. Manipod timanaw ni Edgar. Sabi ko, ma, tadi naklabda na mangiparik na gan kay tinapudnong ayat ko. Gan... Ni. Ah, Sino di bimabay ti tricycle? Ha? Ni Edgar? ni Edgar nagpaiso. Kat nakakutkurtong mutan. Mirna. Adaak. Anya ter aramidam dito eh. Pinanawan na kakadin ni Olive a babaim? Mirna. Pangasim ko matadanggam ti bagak. Diyan ka muna sa dino ti papanakita. Amo ka nagbiddotak. Ngam kayat ko nga ilintag. Dagiti biddot ko. Pangasim ko ma. Tapakawanin na. Nariknak anapudno ti panagayat ni Henry Kanyak, Mr. Lonely. Kan nariknak nga dametan lugar na iti pusok. Ngam nagkidawak iti pamakawan, gaputa nagsublimetan iti danami ti asawa. Inaklon ko ni Edgar nga uray pay nasakit, tinakam ko kenkwana. Gapo iti inaramid na. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Mirna. Mirna pagayam ko, agyaman nakiting ka panangibinglay iti kapadasan. Sapay la kumata saan asayangan ni Edgar, tigundaway nga impaay mo kankwana. Kat sapay kuma, tagsubli ti sigod, akinaragsakyo ken Edgar. Baliwan yu ti mangrugi, kat padakkalan yu ti anak yu, itinasayaat asursuro. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam a Mirna, manipod iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ganiti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo